Nishuni parlok parjor ke biju sengatanat penpe ya ke kubur hane ke channel. Dene por parlok ngin EP kumno ba pin ai high quality la ni low quality ya ki video ki bamut pimut penpe namat ba menah kane don ki ong yanga ba kam shaire ke video ba pi upload la ne kam shaire ki dak ki bangimut ban pule la ne ki ngim yo I ya ke ba pi pen I nak kata kadau ki ong kumta te ban kam shai la ne ba pin tiep sngiu bha pe yang ne video hadu ban dakut knang ba pin tiep kumno pin ai high quality la ne low quality pi hab ban rotet ya ka phone jong pi mo parlok ban kham suk lemta ngan le ka ne ka YouTube channel ka jonga menta ngan click te tho video nang ta ka lai lam shane kumno ba pin pe high quality hab pe ek video jong pi menta ngan klik hang ne ka wik video ban kham proof la ne ba pin kham shai te mentang la klik pe menta ka dang low quality kam pat shai te ngat klik khau te batho setting nang ta klik khau te batho quality automatic 144 pi hab an klik hang to nang ta kala yalam shane te menta hab nyon te batho advance te hang ne ken pi hab banjin pi kwa banjit live pan repo sauce pa repo nang ta ngajit te slice pan repo te menta ka quality kala hai ane kham shai te tam ne prolok